misi randai-randai teh. Aw mendau ma patung menta bidoti langit. Lakomintu anak dadadian bingsu nakondo tarapang leto. Inde aw mendau ma patung menta bidoti langit. Balik pe itu kabel. Iya pala ilangan to. Iya. Pak Pulungan. Ina siya pa na tontong manda bunturengnya na bintis sapan minangan na lakomintu tuna turiang na. Apa nih Pak? Iya, enggak tahu enggak kembali. Bentuk. Ambe. Ambe. Ini betul betul untuk jam sekali.
Prosesi. Minggir dulu, kendaraan. Jangan mengganggu kakek. Pakai-pakai dia taruh ke emak, nata lagi. Kalian di dulu tuh. Jangan ganggu ke prosesi. Jadi ada tiro perepe alam turu solana. Jalan bondi. Tampo, makin dulu nanti may boko, perepe lebih turun. Tampo. Ini yang masuk kan kau. Rusak saya. Tanya. Oh. Kita mau lagi pada dokter. Nah, udah terlentang. Aduh. Pela. Kenapa?
Sarai kami sampai itu sama si Poter belum makan. Palu punang kada mana raktuman nombati pandi Mana raktuman numbati pandi betin di Mario. Tengamu tirori kamu tang dapari kamatamu. Inang sega akinang ato dilando lalanan tarong kumalia inang lain ke ilang kapak tahunan ni humila kale dilando lalanan ni kael maleu tandana tama bangala taman kalayan ganna ite kita tama to purra manapa di pawendan to pisaratu di patunan nang tangaran 2000 kaya mo di kente telo
untuk sarang kalau gila merasai mungkin benanan dan nari lambe. Si Sempa kami kemana? Kami labanan di lama-lama kita yang di sini mau kapere. Tadi tamat semua nih, main di mana tuh si Sempa? Oh, dah tamat tuh main di itu si Sempa tuh main di Panembaran jadi hari tuh nanti main di Pak. Nggak ada dua menit aja lah. Ina ngapain lah? Bayi di melo tampak, dodok sampah pak todinganna. Iya, dalam dami tu bayi dia, dito nasi galung tu bayi dia lah. Iya, dalam dami tu mana? Dito nasi galung tu bayi. Si Sempa. Umang ayat yang disuruh untuk Timur Sari. Saya berkata sudah ketemu apa dong? Saya rasa berkata. Ya? Saya rasa berkata baru rasa gitu teman pangan di tengah baru orang. Basilo Sergio. Sama Parayan nama Rio. Saya pergi sini, saya pergi. Nama kawin pertama. Saya pergi dulu situ. Dako batalang dako tu. Kela mesiman nak rokorian malak di nanti de tunak turiang nalindona bulan lalu sukan daurena barena lo yang betul dikasih mata bubun atau dikatang katondon turunan. Kela bulan di panarinna laku dete pekula kasih dolokanna. Iya tonna di sampiar rara tonna di panggidenan tonna kalapa buah mata sapa to menda dian. Ano kapang pelini buah kayu tang ambangan akailo sanggadina pulawan panggidenan narara elo-eloranna. Tidak dolawana mito mapatianan na pada taman. Dito manete dilangka 4 tahunan mito mengepi na rukupan dengan di bebo. Hilang dolawana mi pangapi na to maapakai na kanalan telili na pada di golibasi ang pangbulan na pada dilang.